yo e leng gore re na le ena ka mo diphapošing kgašo pele ke motamiša ke le botša ka kanegelo phelo ya gagwe ke moruti ke seopedi gape ke yo mongwe e leng gore o rata go thuša setšhaba bjalo ka ge ke boletše ke yo mongwe wa bagolo ba kereke ya Nazarene go no e bea gabotse ke yo mongwe wa batlhami ba Centurion Community Church of the Nazarene o na le Bachelor of Theology go tšwa Nazarene Theological College o gare ebile o šogana le Masters wa gagwe ka Theology pele a tlo ya kerekeng ya Nazarene e be ile yo mongwe e leng gore o šoma kgauswi le baruti bjalo ka mothuši ka kua Pretoria ka Soweto le ka mo Sebediela o etetše dinaga tše mmalwa bjalo ka motlhotlheletši wa polelo ka go tlhabolola baswa basadi le go thuša balekane mo mminong wa gagwe o gatišitše album ya mmino wa sedumedi e leng gore e bitšwa Worship in Africa go tloga ngwageng ola wa 2003 a nyalane le ntate Joe Phago ebile ba šogofaditšwe ka barwa ba bararo go na le dipuku tše e leng gore ba di ngwadile ka mohlakanelwa yena le mogatša wa gagwe o gona ka mo diphapošing kgašo ke kgale batho ba letetše go boledišana le lena go kwa polelo ya rena bjalo le bjalo letšatšing la lehono le amogetše go lenaneo la Ba Le Nna ke a leboga se seng khatimeng le tsoga gabotse ke tsoga gabotse ke a tamiša ge le re le tsoga gabotse go tlabe go diragetšeng letšatšing leo ke nagana gore re tshwanetse re be batho ba go fela re phela re leboga modimo ka bophelo Thobela taba ya go no re a phela yona ke mpho e kgolo kudu-kudu ga ra tshwanela go ba batho ba go fela re belaela goba re ngongorega mo bophelong the fact that we are breathing ke yona taba e kgolo yona eo ya re tshwanetse re leboga modimo ka yona Thobela pele re ya moyeng be re sa bolela le motšweletši fa gore mme Phago ke yo e leng gore wa setla ka tebelelego diswantšho ka mokgwa e leng gore a di bona go dikgokaganyo tša leago di phala letšatšing la lehono re mmona bjale la tseba go na le se sengwe se e leng gore rena batho ba e leng gore motlho mo re ka ba re sa kwešiše ka taba ya pitšo motho e leng gore o biditšwe bjalo le bjalo go gaša lentšho le la modimo ke eng se e leng gore le se lemogile goba le lemogile neng gore le na le pitšo ye ke lemogile ke sa le monyane I think ke be ke sa le ko primary school ke no ba motho wa go rata go gore batho ba batla mo kerekeng ge ke sa gola batho ba batla mo kerekeng ba go swana le bo moruti matšhimane ge ba etla ba tlo rera efangedi ke be ke na le mokgwa wa go no ba llela ke re ke nyaka go tsamaya le bona ke nyaka go rera efangedi mama nnetse gore gaowa gape o tshwanetse o ye sekolong o ka se no tsamaya o sa le monyane o re wena o yeta o rera efangedi o tshwanetse o ye sekolong ke gore ke tsebile ke sa le monyane gore go na le taba ye modimo a nyakang go e dira ka nna mara taba ya boruti e be se strong ba eno ba taba tša go no re ke nyaka go no šomela modimo e ka ba go moopelela goba o no mohlankela ka mokgong ka kgonang mara taba e thomile kwa morago ke sa le o monyane ko primary school ka kua mmotong a kwa mmotong wa perekisi kgolo ya lena re bošetše morago re le goletše ka lapeng la mohuta o mofe ke goletše ka lapeng la sedumedi my mother goba motswadi wa ka mme wa ka e be ile motho wa go rata modimo e be ile motho wa go phelela modimo a re godiša ka kgodišo ya go boifa modimo ke gotše ka lapeng le gore thapelo go bala lentšu la modimo e be ile yona bophelo ba rena mo e leng gore go na le nako tše dingwe motswadi ya rena ke gore bošego re tshwanetse re rapele forogo ka 4 o'clock a re tsoše ka mokana ga rena re rapele batho dineighbor tša rena tša ba tša kwa gore ka kwa ga phatedi go na le thapelo ya 4 o'clock ba thoma ba tla le bona ba re join so ke goletše ka lapeng la bomodimo lapeng la go boifa modimo lapeng la thapelo lapeng la bokreste gantši motho wa semoya motho wa go swana le lena ke eng se e leng gore batho ba bangwe ba ka ba sa sekwešiše ka leeto la lena lefela le lena le kopana le ditlhotlho bjalo le bjalo ka re le tlhotlheletša ba bangwe lena le lena lefela le hwetša e le gore bophelo bo le imetše ke nnete a ke re gore o biditšwe ke modimo ga e ra gore o phela lefaseng la gago o le noši Thobela jwale ka mosadi jwale ka motswadi jwale ka moetapele ke hlakana le di-challenges tše di hlakanang le batho ka mokana ga bona and ke go ba le nako ye e leng gore jwale ka mohlanka wa modimo o tshwanetse o ye khuta mo o rapele o gopele modimo a go fe maatla because taba ya pitšo a se ntho e
re kitirišang ke modimo ya berekang ka gare ga rena, ke modimo ya re sepetšang, ke modimo ya re tlhatlhang, ke modimo ya re bontšhang gore na now nako ya gago you must do this and that and that. So re still jwale ka mosadi ke tlhakana le di-challenges tse basadi ba ba kopanang le tsona, ke godiša masogana a mararo, ke tlhakana le di-challenges tse e leng gore mosadi wa go godiša masogana le ena o tlhakana le tsona because re sa le mo lefaseng. Mara ka thušo ya modimo, modimo wa re thuša gore re emelele, re fenye, re tšwele pele mo bophelong. Thuto ya theology leeto la lena ge be le thoma ke be le bona o ka re ke le leng gore mohlomongwe motho a nang le pitšo o swanetse go ithutela yona goba lena e be le kgatlhego fela. Ke dumela gore se seng kgadimeng le wena ga ne jwatso ge nka re a re ko airport re yo fofa, then ba re o kgethe motho wa ka go fofišang wa ba le o a tswang sekolong le o a no reng nna ke be ke thušagana mo airport, o tla kgetha wa go o e leng gore o tlhatlhiwile. Jwale ka ge lentswe la modimo mo go Timothy le a re tlhotlholetša gore re tshwanetse re ikukurupe le go kgatlha modimo, gore rena ba re tshwereng lentswe la modimo mošomong wa rena re se ke ra jiwa ke dihlong, gore re tshwanetse re ikukurupe re ithute. E ka ba go ya Bible College goba go ikokobetša wa ba ka fase ga o mongwe wa ka go hlahlang mo tseleng yeo tsamayang mo go yona, because motho ke motho ka batho, a gona motho a ka reng nna ke fihlile, I know it all, ke kgona tšohle. Re thušwa ke batho ba bang, re hlahliwa ke batho ba bang. So le nna gore ke be mo ke leng ke fitile ka raga matsogo a motswadi wa ka ba le mahlatse a gore kerekeng ya rena moruti wa ka wa mathomo e be le mosadi, ka hlahliwa gape. Ge ke ntse ke gola pele ke nyadiwa gape go ba le baruti ba batlang mo bophelong ba ka ba nhlahla, gore ge ke ikwa pitšo ka morago ga lenyalo taba e ya no dula ya ba strong mo e leng gore modimo bo ka re le voice ya modimo yanong ke a ekwa modimo a re ke go biditše o fitlhela ke re modimo go lokile, se wena o nyakang go se dira ka bophelo baka a se direge. And then ka bona gore go botse gore ke ye Bible College ke ye go rutwa, ke ye go hlahliwa gore ke kgone go šomela modimo ga botse, because taba ya boruti e a tšhoša ka baka la gore o bereka ka maphelo a batho. Thobela, and o ka se nyake gore ge o bereka ka maphelo a batho o be gore legatong la gore wena o ba thuše wa hwetša e be e le wena o ba tlaišang goba o ba gobatšang goba o ba išang tahlegong. It's very very sensitive, and ba re rutang lentswe la modimo ke rena ba re tlo emang pele ga modimo ra araba gore na re dirileng ka batho ba modimo a ba tlišitšeng go rena, ka baka la gore ke batho ba modimo a nyakang gore rena mošomo wa rena e be go ba boelantšha le yena. Thobela, ka ngwagola wa 2003 le na le mengwage 25 le kopana le mogatša lena ntate Jo a etswa ka kua le boa kgomo, le kopana le ena go bile bohlokwa go kakang go lena gore le swanetše gore le kopana le motho e leng gore le yena o dumela go lentswe la modimo bjalo le bjalo, goba ke tše dingwe tše e leng gore gare ga leeto di tlatla di lokišwa ke modimo go ya ka tumelo ya lena, goba go bile bohlokwa go kakang le bone o kare le a tlhakana le a kwešiana? Sesene wa tseba gore ke eng go bohlokwa gore ge batho ba nyaka go tsena mo lenyalong ba kgethe go ya ka tumelo ya bona, ka baka la gore ge o kgetha motho o e leng gore a le dumele go swana from the beginning, then taba yona yeo ba bothata e tlo le bakela bothata ka gare ga lenyalo. So go tshwanetse go be motho o e leng gore le a tshwana tumelong, di-values tša lena di a tshwana, le a kwešišana, le ka no ba le sa tšwe di-backgrounding tša go tshwana, mara taba ya gore le tseba modimo for now e be e le taba ya number 1, be taba ya bohlokwa ya mathomo gore
ke nyaka motho wa go tseba modimo Eh. ka baka la gore nna ke kgethile modimo and ke nyaka go phelela modimo and ke nyaka go šomela modimo so motho wa go tseba modimo e be le number 1 on my list. EbaLeNna mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. ge re tswela pele re keteka basadi ka sejatlhapi re re #SheLeads ka diphapošing kgašo letšatšing la lehono re ne le me Phumzile Phago ge e le gore ke gona o tsena me Phumzile Phago ke seopedi ke moruti ke e leng gore o leka go tlhabolola setšhaba ka mešomo ya gagwe re boledišana le ena leng ka mo diphapošing kgašo pele re ya go kwa dintlhakgolo tša ditaba ra lokile koše ya go tšea gabotse e le ruri ge ke lebelela kgoši le ka re tlhalošetša ka koše madume ga fele Thobela. Ke a leboga se seng kgadimeng koša ye ke e nngwe ya dikoša tše di leng gaufi le pelo yaka ka baka la gore e hlalosa taba ya the gospel gore morena Jesu Kriste o tlile a re hwela gore rena ka mokana ga rena re tle re phele o ikgafile a gafa bophelo ba gage gore rena ka mokana ga rena re tle re be le bophelo bo sa feleng bjale e a re gopotša ka mehla gore go na le mpho ye modimo a re fileng yona e leng Jesu Kriste ene ge re sa phela mo lefaseng re dule re gopola gore Jesu Kriste ke mpho ya go tšwa go modimo ntate ye a re fileng yona gore segwera a boelantšhe segwera sa rena le modimo ntate ene re taba ye re nape re tšea very 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 serious gore ga gona motho a ka sacrificeang bophelo ba gage for ntho fela e senang mogola ka mantswe a mangwe re na le mogola pele ga modimo ga a re lebeletše o re bona re le dibopiwa tša gage gore morena Jesu Kriste a tle a re hwele then it means gore rena we are important before God re bohlokwa ene maphelo a rena ke mpho le rena ya go tšwa go modimo and go leboga modimo go ya ka nna ke gore bophelo baka se ke se dirang ka bophelo baka e be mpho ye botse go modimo lengwalo la bophelo baka e be mpho go modimo ntate gore bophelo ba gago le bophelo baka maphelo a rena ke mpho ya go tšwa go modimo then se rena re se dirang ka maphelo a rena ke mpho ye re fang modimo then go appreciate mpho ye e leng morena Jesu Kriste ke gore rena re dire go loka jwale ka ge lentšu la modimo go ba Efeso 2:10 e re rena re di bopua tša modimo o re preparetše o re khomantšhe le morena Jesu Kriste a re preparela mešomo ye mebotse ye re tshwanetšeng go e dira re sa le mo lefaseng ka Kriste Jesu jwale go na le mešomo ye re lokišeditšweng yona ke modimo ntate gore re dire ge re seno kgokagana le morena Jesu Kriste gore ge re le mo lefaseng ga re mo go tlo phela forever jwale ka ge lentšu la modimo le re a gona motho a ka phelang a se bone lego jwale re tlile mo lefaseng jwale ka di-ambassadors mo e leng gore maphelo a rena re tshwanetse re go bontšha gore re leboga modimo ka mpho ya re fileng yona e leng morena Jesu Kriste re phele le modimo re se ke ra tiphelela ga re atla mo lefaseng go tiphelela re tlile mo lefaseng go kaonafatša maphelo a batho ba bangwe jwale ka ge morena Jesu Kriste le ena a ke gafile a sacrifice bophelo ba gage for rena le rena ba re latelang morena Jesu re tshwanetse re ikgafe re phele le batho ba bangwe re phele le go kaonafatša maphelo a batho ba bangwe re se ke ra bona o ka re re no tla mo lefaseng re no phela ntše then ra gwa go sana le bophelo ka morago ga lehu bo e leng gore re ke tukišetša bona ka go amana le morena Jesu wa amogela mpho ye e leng morena Jesu Kriste le madi a tšholotšweng koteng ya sefapane gore rena ka mokana ga rena re tle re bitše bana ba modimo a gona motho modimo a
a mo kgethollang ka mokana ga rena ge re amogela morena Jesu ge re amogela mphoye then re fiwa bophelo bo sa feleng then ka morago ga taba yeo ya go amogela morena Jesu go na le mešomo ye modimo a re expectang gore re dire re sa le mo lefaseng ya gore re philele go lokiša le go thuša le go kaonafatša maphelo a batho ba bangwe e namile e ntliša potšišong ya gore go na le batho bao ba rego ka mo dikerekeng dikereke di šireletša batlaiši ntlhakemo ya lena ke efe mo tabeng ye batho ba e leng gore ba sotla bana basadi bjalo le bjalo go na le ka mokgwa e leng gore mo mmileng go a bolela gore ka mo dikerekeng ka mo o ka re ba šireletša batho ba mohuto o mo bjalo ba e leng gore ba tlhoriša ba bangwe lefaseng le re leng go lone wa bona se senkgadimeng ke ka moo ke be ke bolela gore boruti a se ntho e nnyane and a se ntho e batho ba tshwanetseng ba itšee light ba no re ge ba bona go sena ntho e tlhaga mo maphelong a bona ba re ke nyaka go ba moruti because ke maikarabelo a magolo go tlhokomela maphelo a batho ke maikarabelo a magolo kudu moruti o tshwana le ge o le ngaka ya semoya ebile o le lephodisa ge batho ba sa dire botse ka mo kerekeng ba tshwanetse go galemelwa ge nka ikhwetša ke le ka kerekeng go na le motho a tlaišang mosadi goba go na le ngwana o a tshwenywang ke ba lelapa goba bo malome goba eng nna jole ka moruti ke tshwanetse ke emele nnete ke iše taba ye maphodiseng a ka tshwanela go gomola ka yona because ke emetše modimo go tlhomola setšhaba mmotlwa e seng go oketša ra khutiša dinokwane ka gare ga kereke ke gore dinokwane tše di tshwanetse di tsebe modimo diphološo mara ge di sa nyake then ga di ye ditoronkong re tla di thuša di le gana kwala re ra gore re ba rate ga ba ye toronkong then re o ba thuša ba le ka gare ga dikgolego gore ba tsebane le modimo mara mošomo mogolo wa moruti ke go tlhokomela batho ke go tlhokomela setšhaba ke go emela ditokelo ke go emela ditokelo tša batho ba ka mo kerekeng modimo le ena o nyaka gore go se kebe go ba le batho ba ba tlaišwang so re tshwanetse jwale ka baruti re emele nnete re emele ditokelo tša batho re be re tlhomphe batho re ba tlhokomele re be re ba šireletše dikotsing gore as moruti o tshwanetse o be motho e leng gore batho ba ka tla mo go wena ge ba kwele bohloko ge ba tshwere ke tlala ge ba lapile ge ba lla ge ba hwelwa ge ba belega bana you are there gore o mo go hlankela setšhaba ga o moruti wa go kenyakela o moruti wa go hlankela setšhaba sa modimo and le go šireletša ditokelo tša batho Thobela mo mogaleng re na le monna yo e leng gore a ke tsebe gore le tla mo gopola na e peo gona mo mogaleng go tla go boledišana le lena ka tše di botse le go le bušetša kua morago bjalo le bjalo re gopotšana gore na leeto la lena ga botse le thomile kae go fihla letšatšing la lehono re na le ntate Modiba mo mogaleng ntate Modiba Thobela le kae re gona le tlhoga botse re gona ke ntate MJ Modiba mo mogaleng sebaka ke sa lena le boledišane le me Phumzile Phago le ba gopola me Phago a le ba gopole le ba gopola le tla kwa ka lentšu ge le fihla yes re ke dimediše Phumzile le kae re gona le kae ntate Modiba re gona wa tloga ke kula ke thaba kudu ge ba re ba mmema ba re tlo ba re boledišana le wena mo mogaleng le ba Thobela FM pelo ya ka kwa ke tsina kudu re ke re e no thoma gore ba re le o na le morutwano mongwe wa mo tseba na e bantši ba botsitša ba re ke Phumzile ba re tseba gore mara o bolla Thobela FM mana Modiba o na le ditlhong o ta kgona bolla Thobela FM na ka re ke tsela kola ke mo ratang kudu ngwana wa o loka ngwana wa o šoma kudu bjanong
diphitlhelelo tse ke kwa ngoro di Theeletša ke kwa ke thaba kudu and re le magofe re le batho ba magofe ke kole re tsina ke be ke gantša ke ba botsa ke re hey nna ke ya ka koloeng ke nyoko kwa Thobela FM ka rena tse ka 2:15 kana ke nyoko kwa orna ka rena ke le tsene ka 2:15 ke nnete o moruti o mogologolo na ke budiso yaka awa re a leboga modimo ko mogolo re a leboga mogaši e re ke re Phumzile ke mo tsebile a ke sa tseba gore ke ngwaga mang e fela ka no ba ile grade ya lesome grade 10 or grade 11 ele o shy but confident a ke tlo kana go tse ke sa moruta ba ka mkhonong shy but confident ke ra gore shy in the sense ya gore a se motho a ka no thoma bolla le batho a sa batse e fela ga o tsoetse o ta kwa re motho ke se boledi ka ba ke motoela ka memory fa ba tsona lena kereke nna ga ntse morutwana tsena ka phapošing ya rena ke na lo go tsena taba tša bona gore ba ka re tšhaba ba kgone go bolela go fitela mo e le gore nna le Phumzile be re kgona go no bolela mpotse gore wa opela ke rekisa di-CD mene re supporte reka di-CD tša ka dirang a ke le gore ke motho a etsegana mongwe Thobela ya ba gore relationship ya rena e thomagana mongwe awa ntwaela maele re fana dilo tše ka moka mare ba ntše a lebelelega gore bophelo bja gage o tlo atlega mantši a mabotseng tate Modiba re tloga a bona re tlo atlega kore a ke makale mo abeng ona ka gore go ka gola ka modimo ka nnete ka mokgwa a tlhalosang ka gona a ona gore modimo o tla go betela tselagang Thobela jaanong ke kwa ke lebogile kudu Phumzile le dikatago tša go ka moka modimo a go godiša o fetiše mo beng gona ke a leboga tate Modiba you were one of the best teachers I was proud of and ke leboga gore le tšeditše Thobela FM go nkgothatsa ke kwele ke rothiša dikeledi tše pedi tše tharo ke gopola leeto la ka la magofe le be le morutiši wa go tlala ka lerato and wa go encouragea ka mehlane ke a leboga modimo a le dire gabotse ke leboga gore le bile part ya go encouragea today. God bless you. Ao o leboga nna man re a leboga ke re ntate Modimo le hlweng gabotse re a leboga re a leboga re a leboga ke kotara pele ga iri elang ya boraro lenaneo ke la EbaLeNna gona mo go Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo re ne le me Phumzile Phago ka mo diphapošing kgašo se ke sebaka sa gago gore o romele di-voice note 0718959302 le mo mogaleng re tlo amogela ba babedi ba bararo ba e leng gore le na le dipotšišo go botšiša nomoro ke 0152971848 le 0152900013 wa mathomo ke o Thobela FM dumela re a lotša gona le kae Thobela ga fone se seng khadimeng le bile o tsapa sa khasa gona mo neleng la rena la EbaLeNna ke tloa yena ke kwa ke thabile kudu mare ke sa petse ke nna le gona na re gona ra lena le me Phumzile le gona le nna re gona Thobela le ka le tibile ka re le bolela le masemola jelo tša mo sibile ba khabera go tibile ke re mo ke kwa ke sa mmone le ke sa mteng mare ke kwa la mela le bile ke kwa a bolela se leng sona le bile ke kwa gore ke o mongwe wa dipilare tše dingwe tše leng gore o tla thuša lentšu la Jesu gore a sane le lefase amen re a leboga mantšu le sa le gona le sa le gona netho ke ka nkgatha pero ke gona le gona ipi ya mogala wa lena wa tlhaka gabotse re tloga re leboga ba tlo kgona go lo fetola ka se e leng gore le se boletše re a leboga ka mantswe a kgothatso ke ka morago wa modimo le go ikokobetša go ipea ka fase ga go rutwa ke batho ba bangwe gore re seke jwale ka bahlanka ba modimo re seke ra šaeletša mmereko wa modimo ka baka la gore mo mošomong wa modimo re sa hloka le go hlahliwa ka mehla a gona motho a ka filang gore yena o setse a fihlile
re tswela pele re ithuta re tswela pele re hlahliwa ene le go dula lentsweng la modimo le jwale go a thuša gore motho a be le kamano e botse le modimo le kamano e botse le batho ka mogao wa modimo. Ke a leboga papa. Thobela FM, dumela. Re a lotšha? Ngadimeng. Thobela. Phiri nna kwa ka motho wa go tamiša gore go bja monyanyeng le dintokolong ga go khoriše go khorakele thabo ka mantšu a mang ke thabetše go bolela le lena. Thobela Phiri. Pukišwa ka Ngadimeng go mma go batho le go ka mo studiong ke kgopela go tseba gore go dipolawane tše di tswela go pele ka gare ga manyalo ga kgalemela taba ye ka lentsula modimo a ka reng le gona ke eng se a se kgopela gore mmušo o se dire godimo ga tuba ye ga ke le lebogeng ke re go fula le kgomo tša teng go phala ke go hutela le metswadi. Re a leboga Phiri di kwagetše. Re a leboga Phiri e re ke bolele mantšu a gore batho ba tshwanetse ba kwešiše gore motho ke o dirilwe ka setshwantšho sa modimo ene re tlhomphane jwale ka batho jwale ka mo lenyalong ka mokgwa re swaranang ka gona go bohlokwa gore re tlhomphane re kwešiše gore motho o dulang le yena ka mo lenyalong ke mpho ya go tšwa go modimo ye modimo a go gadimileng yona ene ka mantšu a mangwe ka mokgwa re tshwaranang ka gona re ka phagamiša lebitso la modimo goba ra nyefola lebitso la modimo. So go bohlokwa gore batho ge ba phela mmogo ka mo lenyalong ba ratane e le ruri ba lebalelane ba phedišane bophelo bo botse mara ge go thoma go e ba le dipolayano lentswe la modimo le kgatlhanong le dilo tše di jwale rena jwale ka kereke re tshwanetse re emelele re šireletše bao ba bolawang and mohlomongwe rena jwale ka kereke re tshwanetse re be a voice to the government gore re thušane le ba government go lokiša malapa because batho ka moka whether ke di-president ke ma-doctor ke ma-teachere re tšwa ka gare ga malapa so ge re ka lokiša taba ya ka mo malapeng our community our society will be much better mara re tshwantse re thuše setšhaba ka go thuša motho o motee re lebane le motho o motee ge e le nna moruti ke lebelela batho ka mo kerekeng ge ke thuša lesogana goba ke thuša lekgarebe ke a tseba gore ge lesogana le ka tseba modimo la dira tšona ka gare ga lenyalo la gage o tla phela gabotse a godiša bana gabotse mošomong wa gage a representa taba ya modimo gabotse mara gore kereke di tshwanetse di šogane le go thuša malapa di šogane le go thuša di-individuals ka mo malapeng gore re be batho ba go hlompha modimo le go hlompha motho gore ke lebeletše matšatši a re phela mo go yona batho ga ba sana taba le ntho e ba reng ke motho ke gore polayano o ka ba re batho ba no bolaya motho as if ke selo fela mara motho ke mpho ya go tšwa go modimo yo re dirilwe ka setshwantšho sa modimo so ka mantšu a mangwe ge ke phela le wena se senkadimeng ke tshwanetse ke kwešiše gore ka mokgwa ke phelang le wena ka mokgwa ke go treatang ka gona ke treata jwang modimo wa leng mo go wena gore ke kwešiše gore motho ke mpho ye modimo a nkadimileng yona and a gona motho a tshwanetseng a tšee bophelo ba motho o mongwe re tshwanetse re fitlhele taba ya go hlompha that and then jwale ka kereke re emelele re be lentšu mo setšhabeng sa go ba kgatlhanong le dipolayano mo setšhabeng. Ba Le Nna mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.